Potong tumpengnya. Nasi Kuning. Ih, enak nggak? Gemas, 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 gemas. Udah kelar nasi tumpengnya. Kocik yang ulang tahun. Hai guys. Satu, dalamnya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kocik. Happy birthday to you. Mana orangnya sembunyi? Cili. Lu kamu cili? Pakai cili di atasnya. Oke, sekarang kita nyanyi potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Sini, pegang. Potong tumpengnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Wow. Pakai cili. Dia selalu nasi tumpengnya ada cilinya. Kasih dalam kerot dulu. Taruh di sini. Yeay. Tada. Pakai semuanya. Kamu makan cabenya. Ada ayam. Ada mie goreng. Apa? Cetak. Ada udang. Mama braucht das Handy. Ada telur. Telur, ay. Telur. Ada rendang. 2 Stücke. Dan ada perkedel. Zweimal Louis. Ja, Louis noch ein Stück. 2 perkedelnya kita. Genug. Enak. Sudah Wow. cukup. Wow. Ini dia nasi tumpeng ulang tahunnya Abang Kocik. Gemes. Emang. Ini buat Abang Kocik. Ini ist immer sehr Apa? witzig an. Bei Louis. Rendang, Ja, moet je doen. telur, Apa betul? perkedel, ayam.
dan udang. Ini Zoe dari telur. Tuh, ini buat Menta. Tuduh. Sekarang mamanya. Perkedel dan ayam. Oh, udangnya aku nggak kebagian. Ya udah, aku ambil dulu ke belakang. Dan ini untuk tambahan toppingnya. Selamat makan. Selamat makan. Kerupuk. Sambal hijau. Makasih kocik cilinya. Ambil udang, mau belum keluar udang. Selamat makan. Makan. Maunya makan pakai tangan. Nah, mau. Haji kerupuk gimana? Makasih. Ih, sudah jadi abang. Abangnya udah gede ini, udah 6 tahun ya? 6 kocik. Wah, mantap. Apa sih? Pantatnya ini. Mantap, sekali. Enak Makasih. kocik. Mama, minum sih, Mama. Enak banget. Cium? Baik. Makan mama. Makan gimana? Makan mama. Sama-sama. Makasih. Makan sih. Sama-sama, Bang Kocik. Mantap ya. Coba. Ini aku tadi masak 2 jam. 2 jam setengah. Ayamnya dipanggang aja di oven. Wah. Enak. Enak banget. Tapi enak. Wih, mie gorengnya mantep. Enak nih mie-nya dari Lidl. Kebetulan mereka ada Asian Week gitu, dan aku lihat chow mie noodle. Bagus banget deh teksturnya. Oh, coba. Langsung cang. Sambal. Yang mau tambah rendang? Halo. Siapa ini bangun? Yumi nontonin aja, kasihan. Cukup cumi ya. Nanti Yumi ulang tahun pertama juga nasi tumpeng ya. Cuma hari ini praktis banget karena rendangnya udah pakai stok rendang yang ada di freezer, jadi nggak ngempor. Yang ulang tahun diem aja. Dan habis ini kita bakalan ngerayain sama keluarga. Saya teman-temanku nggak bisa datang. Si Bumil udah melahirkan dan Ceci ada halangan nggak bisa datang. Jadi kita aja yang ngerayain. Bang Kocik udah 6 tahun, cepet banget ya, time please. Kira rendang. Wah, apa itu kuning-kuning tuh? Nyam 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 nyam. Hai. Dan ngundang mertua, ternyata mertua ada apa? Ada
kiriman makan siang hari ini. Dia katanya ntar aja, nanti habis potong-potong kue gitu kan, dia seperti biasa bungkus bawa pulang. Ya ampun, dia ngeliatin nasi kuning terus. Apa sih itu ya? Sie gucken so an mit dem Essen her. Kinder, die Geburtstag haben, die sind doch klein, dass sie nur Chili bekommen und die Großen gar nicht. Das ist ja unfair. Wollt ihr auch Chili haben? Ja, wir essen ja scharf. Kalian juga mau kalau nasi tumpeng berikutnya pakai chili di atasnya? Karena memang setiap Kocek ulang tahun aku selalu punya cabai yang gede-gede itu gitu loh dari toko Turki. Kalau mereka ulang tahun enggak gitu, kebetulan banget. Minum air? Minum air, Yumi? Boah, ich habe geguckt. Oh, Der Baum. Der Baum. apa the bomb? Ini the bomb? Ini the bomb? Ini the bomb? The bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb. Yumi the bomb. The bomb, 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 bomb. Yummy. Bum. So, bilang apa? Makan. Dulu ya. Makan dulu ya, nanti lanjut di acara potong-potong kue. Nah, ya to be continue when To be she's on continue, command ya. ya, genau. To be continue. Wir continue. Mau dong mama. Nah, tangan kosong. Tangan kosong. Tangan manis mama, tangan manis. Kucing. Ich hatte so diesen Tag. Gemes. So nackt, oder? Mama nakal? Mama cubit? Dann ist es ein Reiskorn im Mund. Ih, Nur ein Korn. Ini. dikasih sebiji nasi dong. Demikian. Nasi. Kuning. Ih. Aduh. Ayo gimana? Mikir. Gut? Dinget. Enak nggak? Enak nggak Bu? Hah? Überlegt sie? Gimana apa ya ini ya? Aduh. Aduh gimana ya ini ya? Taberlinge. Dann wieder raus, Taberlinge. Ih, mam nasi kuning. Nein, wieder. Warte nicht. Mati nih. Das. Bray papa. Mamamnya bubur lah. Nanti bubur nasi kuning. Mama Aduh. tahu. Ngem. Gemes. Wenn man Kuchen zu lange im Mund lässt, du weißt schon, dann Gemes banget.